Ngel sha se ha jing em madem ke jing yap. Hangat, boleh fifim ngai se. Pak bahaya benum ngel. Nrete bros jing em ngin hap sunyo tang tek pop. Berhikam bahajungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Tang shu jing tip ya kamet bedang sa jong MP ke Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky AJ Sengkon. Larat no ying kemi ni ke Shillong Pokse, shing sa ke jong u Shillong Sder. Kipat ba ke Shillong molai kelap lupa hachilinter ke surok ngerup molai petrol pump banyu ai kubli khadu ikamet bedang sa jong u. Kipat ba ke jing keren ba ke Batesi TV klepen pau ke jing so kendet tang shu yo ke khubor ke besngausi ha ke bakim skona satya ban modur. Duk nong ke bakal weekend nama nama mangai la kersan berok sikap ta ni snyo ni kajing snyo duk nong gam dai shu tang kendek lu ala dai snyo dai shibon ma ta kata kajing snyo duk nong ini ngas snyo ba kajing duk kala long ke bakal ba du kata-kata ne ya kari jongi nama tang menta alsnem dang ya kene kakam tawi titi bala kasyan dupat ba berokhat ma tang balong menta pat kendit kensan haduk menen lai bang asyong ko dupan do mam sunang di jing di syute kata ka jing snow dulong ga jongi pat ba baret bala kasyan berok sikat ka perkhat ba ya ka jing yono lai menta pat di snow dulong pen haduk kata-kata snow kumba snow kumba dai ba sumut dur snow kumba syo om kibril snow kumba hajing kuat snow Nisnya pun hajing kuat siu kata ka jengyap jeng doktor iki. Menen lai bawan dia thuk nang kong tak kena ngamit dia. Ngatim ru uta onga balai bawan dia thuk unta sukan ka penban kadai ka jeng sisiap dengan semula ngat kini akan ka ai berapa dai. Pang ka jeng semula mi i boleh bak fat mah. Kami kadai ka jeng bo pentik ka jong boleh kan bentai jeng i. Ngai ngi ki beliau telong ni. Namla kan ban modor nyemla kan ban ya ong kumno ru ndai kadai betang ka jengbu ka jong ublai ndai bre uswa bakran ba ong kumta ndai ai berfat kada ka jeng penyak ka jong ublai ngai doktor diki galong ba harupom trai ya kakam harupom kitya ya kijam ka baile harupom ya kirupom yang ka jong ka tin ka baidon buram ka jeng sneng ka jeng pen long kadai ke nuksa hiru ikikun sam lagi jongi bakin but nuksa tu na benta
jong i ya ka ai ka ba me i ila ai kat ba idang em percaya ila pen i ya tidak kisien kumno ya kumno ikrekam kumno ile ya kadai kenuk saru na bentak ki kon sam lagi jong i bakin buat ya kenuk sa ka jong i teh tani ba beli long mentang ya me angel subak ba long ta tidak sutu haba ini nang tena dukan banya am banya problem ya kamet jong i ba ini melapte banle jaduk syati dan ni ya me ane banya ai kublai khaduk na banta jong i ma. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.